kuzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapo kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi-ke usanda kusijoyina kuyona-ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphisa i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, sakuyo lo ndaba transfer rumors. Njengamanje ngizoku-update ukuthi i-Kaizer Chiefs how far nama transfers. Bafethu, ade kune tournament ebikade ikaMashu, i-tournament ebeyenziwe ngabadlali ababili abakhulele kwaMashu abakwi-Betway Premiership. Thabo Cele kanjalo no Talente Mbatha we-Orlando Pirates, uThabo Cele we-Kaizer Chiefs. So bekune tournament for ukuthi babuyisele emphakathini. So ibekhona-ke ama-club ahlukahlukene akhona la eThekwini, koNanda, koMashu, koMlazi. So bekukhona-ke nama-scout amaqembu ahlukahlukene kwi-Betway Premiership. Ekhona ama-scout e-Orlando Pirates, ekhona ama-scout e-Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns, nje ama-scout ebemaningi ngale ndlela exakayo from ama-clubs kwi-Betway Premiership. So okuvelayo-ke bafethu, Kaizer Chiefs ngathi khona-ke umdlali ababe impressed ngaye kwenye yama-club ebekhona lapha ekuthiwa iNanda Real Stars. Igama lomdlali-ke i-scout ze-Kaizer Chiefs ezibe impressed ngaye uSiyanda Khumalo. Akunaso-ke isithombe sakhe esiqondile, but lezi thombe oyibona la ngemuva ithombe ze-club yakhe okuyinanda Real Stars. So bafethu, kulo mdlali-ke udlala as i-central defender, kuthiwa ama-scout e-Kaizer Chiefs uyena-ke mdlali abampickuphile from lama tournament ebenziwe uTalente Mbatha noThabo Cele, njengoba besikwi-long weekend nje. Asimazi-ke ukuthi i-Kaizer Chiefs lo Siyanda Khumalo lo ngabe imisa kwi-first team okanye mhlambe izomdlalisa kwi-MDC, because lo mdlali uneminyaka ewu-21. I think kwi-MDC kudlala 20 years kuya phansi. So ngicabanga ukuthi-ke mhlambe izomfaka kuyona i-first team okanye imsayine bese-ke futhi iyamlonisha. Izinto kumele silindele kumdlali osuke esuka ey'gabeni ey'phansi njengalesi, cause le club le I'm not sure ukuthi ikiphi i-league, but kodwa-ke nje eyaseNanda, iNanda Real Stars, uSiyanda Khumalo, ama-scout e-Kaizer Chiefs, uyena mdlali-ke abampickuphile kule tournament ebiyenziwe uTalente Mbatha noThabo Cele we-Kaizer Chiefs. Uku-update nje bafethu, make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Kumele sikulindele ukuthi-ke singase sibe nomdlali onjengalo uSiyanda Khumalo from eThekwini kwi-Nanda Real Stars. Bafethu, asihlangabezane kwi-video elandelayo. Bye bye.